لعالية كيدنا جي بينر نجا هند زانن كواف سيروجن لهندري كامبا هولي كامبا هاري خطر يا مروف دكار بيجا للسوري حتى دي جغرافيا دردورا خو بگشتيجي اوبراسيونك جي هلا هيزن اولكاريه هندرين وهم جي بجريا يبهجو قصدي هاتيه دسبيكرن حطانها 20 داعشي دا انجاما لجرينا لو دري هاتنا زفت كرن وقرتن اف داعشي كون ها دبينن يك جي داعشين خطره كود انجاما اوبراسيون لجرينا دا هاتيه زفت كرن اف داعشي بخوا عراقيه باصل خوا ده 2015 ده تبلي داعش بويا باوري جوان قرتيا لورا اركن مزن دنابا داعش ده بدس خستي سال 2019 ده ما كل باغوزي جيري طنگ ده تبي مالبات اخوتي كامبا هولي لو درجه خبات اخوت دومينا كاري بي سركت شيا كو فكره داعش يا تندرو دنابا كامبي ده بلابك تي خسري زاروكا ده وبفي اواي نفشكي نو لو درجه شبك نتني اف او الخم كرتي كو جبرك لهندري كامبا هولي بالتستيوي هاتيه كشتن دروجا چاران اوپراسیونا اولهیه لکامپا هولی ده لیگرین لبشا دویم و چارم کو کوچبرین سوری و عراقی لیدمینن پیک هات. هزین اولکاریا هندرین به پیشگیری یپجه و قصده کون بکن لشوپین چتین شانین داعش دگرن. دی حمله بردوامه شخوا ما 20 کس گرتنه حاولاندن بلبلی چیکن و فتنی چیکن شخوا اب ما 4 سلاحي كلاشنكوف قرتنا وددافانشا وطلقه ما قرتنا وجعبه ما قرتنا شخوا حمله ما بردوامه حيان بكين انجامي خو حتى نها 20 چتين گريداي داعش دهندري كامبي ده هاتنا قرتن و گومان هنا هجماركي زيدتر خو و شارتيا إبراهيم عبد الله يا عراقي كونافي أبو عذرا لخوكريا بيغافي دزفتا هيزن أوبراسيوني ديا أركاوي دنافا داعش ده بلافكرنا تندراوية للسورية وعراقية ودبويرين كشنيين لكامبي ده سوجدارا. والله أنا بدي شيشة تقريبا منذ صالان پروردين هشمندية داعش وپروردين لشكري دان كسنو تبلي داعش يدبون بشتي كو داعش لعراقي وسوريا بجهبون ازدنا برا حرض ولطان دا دوچوم ودهاتم دسبيكي لهريما بعاج عراقي بجهبوم وزيدتري 6 ماهان لامام بشترا درباسي باجاروك دشيشة يلو باشوري حسكي بوم 2015 تقريبا 2015 هيك سالا 2015 تبلي داعش بو يود الشري باغوزي دا برنگكي وشارتي تبلي مالباتا خو درباسي كامبا هولي دبا بعدها عاد قتل ابو ابراهيم هنگی پیوندین خوین شانین داعش را خوردکه و به دستی وی کسکی بناوی ابو ابراهیم تکشتن. دلی پرسینا پیشی ده افچته لسوجین خمو کرهاتیا و ورخویادکه کو مالباتا ویجی خودی گریدانه که خورد دناوا داعش دیا. چمکی برای ویجی احمد عبدالله یکو بری انجام القاعده بو بری نهال دیرا زوری دو اوپراسیون که هیزن قصدیا لدیجی داعش ده هاتیه کشتن. لورا دروجه 18 نیسان هیزن اوپراسیون راگهاند کو آگاهی وان بدست خستنه کو داعش خوش پلانین خطرناک آمده دکه و بویرنگی اوپراسیون دادست پیکرن.